lühike tutvustus Norbati staabi elust ja tegevusest Liibanonis. Kõigepealt väike vaade ümbritsevast. Praegu on kaadris kohalik kristlaste pealinn Marshajoun, mis on ühtlasi ka Lõuna-Liibanoni armee peakorteriks, kus varjab ennast kurikuulus kindral Lahad. Praegu on kaadris üks kohalik positsioon, ilmselt Lõuna-Liibanoni armee oma, nagu neid siin ümbritsevates mägedes on palju. Maastik on võrdlemisi mägine siin, nagu isegi näha võite, kuigi mäed eriti kaljusid ei ole. Nüüd on juba kaadris üks Alfa kompanii vaatluspunkt. Kuul 850 meetrit üle merepinna olevat vaatluspunkti ning ka pataljoni staabihoonet. Praegu näete just kaadril. Kuulete suurtegi tuli ümberringi. Siis on siin pataljoni raadioruum ning meie eluruumid. Kus me ise elame. Üsna viles ja närune prefaab, kus päeval on palav ning öösel on külm. Parim aeg on muidugi lõunal, kui kõik, kes vähegi saavad, võtavad maja ees päikest. Õnneks on siin olemas nii tualettruumid, kust aeg-ajalt isegi soojavett saab. Ja siin elab keegi kodanik Poltovski. Tere tulemast koju. Meeles käib endiselt paugutamine, nagu isegi kuulda võite. Varahommikune aeg on kõige vastikum, siis peab sööma minema.
juurde jälle. seal on positsioon, mis lased. Lurte i Trondheim der det nede. Så lurte å stå ved siden av skytter når han skyter. Det er noe som før. Aha. Kohe tuleb pauk. Wait, Camille? Yours? No. Another break from the ocean. Great, should the hurt. All right. Morning. Morning, sir. Please sit down. Sir, colleagues, nothing to report from the coastline. It's been kind of quiet also in Western AO. That the Irish bat had one heli medevac last night, approximately 3 o'clock. Patient is reported to be safe and no problems. We have a total of 23 shoot traps as follows: Finbat 1, Icebat 3, and Norbat, and I say around 19. Started yesterday at around noon until 13:40, and armed elements
attacked November 329. A total of 9 mortars, which landed in close proximity to the position. Also from unknown position between 1244 and 1253, a total of 2 mortars, which landed also close up to the position, about 500 meters. Also from unknown position between 1053 and 1102, 4 mortars, 2 which impacted just northwest of November 315. IDF did have retaliation yesterday from IDF at unknown location. If it was in connection with the attack, we don't know. But we had a total of 11 mortars, which impacted approximately 2 kilometers west of November 312. It was around 10:30. So this was not in connection with the attack, but before the attack. From Echo 244, we had a total of 48 artillery rounds, 175 millimeters. Some which impacted at northwest of November 315, but most of it went direction northwest and some northeast. Also from November 330 at 1459 to 1505, we had a total of 4 artillery rounds, which impacted one of them, which impacted approximately 2 kilometers northwest of November 332. A bit later on the afternoon, from Echo 244, the shelling continued, a total of 84 rounds artillery northwest of November 332. Retaliation fire. We had from November 329er last night at 050, 052, total 3 by tank, which impacted just southeast of November 328. Helicopters, which came in from the south, west of 4-9, over 4-3, 4-24 checkpoint, and went south again. Just after this, Quacky sent out the Cecil, found nothing. We also had some firing in Cruz City, and then the South also yesterday. We had in this period, as you see, controlled detonation in Gotham. That concludes my brief. Thank you. Sir, nothing to report. Sir, Palestinian President Yasser Arafat has been in Moscow, where he announced that in late March there would be a multilateral meeting with U.S., Russian and European Union involvement. This could be the meeting that the politicians in the Middle East are now venturing to Washington to prepare. And the U.S. and Britain has protested against the decision by the Israeli government to build a new Jewish settlement on a hilltop between Bethlehem and Jerusalem. This is occupied Palestinian or Arab West Bank, and the settlement on Har Homa is very much disputed. And Yasser Arafat has called it a breach of UN resolutions and also the Oslo Accord. Probability of rain is rising. I'm taking the motion. Okay, thank you. Yeah, after talking again this morning, so I'm quite sure we will have the activity in the area throughout the weekend. I suppose. You see also that it's very kind of quiet now in the western, and they have some of the resources on them as looks to be up here in this area. And they will probably stay for some time. We continue the activity, I suppose. Yes, also those of you who are going on today, some who are going on yesterday. It's been a nice week back there, leave back in Norway. So hopefully we'll go back to normal.
Do you have anything else to be taken today? We want meetings? Okay. Yeah. Okay. Okay, thank you. Stay safe. Other generation are coming after us. Yes. As you can see, I'm a hard-working logistic officer, trying to get support from Unity, and that can be very, very difficult. Høgskolen til Avisa Nordlys. Så skal vi tilbake til brann i Tromsø i natt. Kriminalsjef Einar Pedersen vet dere nå om alle beboerne har utløpet brannen? Ja, vi er en funksjonsskala i det. Og heller ikke. Grunnlag for mistanke om at brannen kan være påsatt. Nei, det har vi ikke noe konkrete formeldinger om, eller hva brønnesaken kan være. 3 personer har sittet i avhør siden tidlig i morgen. Det kunne jeg. Men ta med standardtur, det gjør ingenting. Ut og ha plass i helikopteret. Ja, det var det. Ja, det hadde jo. Ja, det var dumt. Ja. Kyllä oli osannut siinä, kun Marsa ja leikkiä Ruusan viraks työttömään. Ja, Norberg radio. Omikullevaates on just läbi ja materjalid on siin. Olgu järgi veelgi töö tegemist. Insener-ohvitseri osakond. It's everywhere and taking pictures. Can we allow this? You are welcome, you are welcome. What? Musikken kan hende vi ønsker fremdeles nyheter av boksen. Ja, det går på noe helt annet. Ja, det kommer også. Nei, ikke noe spesielt. Ikke noe spesielt med noe. Bra. Ja, kjøttlaget. Radioen min er ikke så veldig stor for at den skal nå pris fra Tomradesettet. Det er verre fra et herbe. Det får bare gjøre det. Metersletta. Se on pataljonen operativvarvet. Unifit 1669, this is now about rush route. Altså, du får bare gjøre det best ut av ringe og styre når du kommer tilbake igjen til Terbe. Thank you. Mio Kapten Holmon. God dag, ja. Ja. Det er bare til info. Ja. 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 Täällä on tänään ikka kõva tuul.
Reto. Det er sant, jeg hadde 9 på linja her, og de ba meg finne ut hvilken retning den fløyt. Men du kan få ta advarsel her, og så kan du melde til 10, og si at det ikke har noen retning i år. The best view. This is Unifil 9014 in State Benton, 3%, over. Unifil 9014, this is KP, Roger, out. This is Unifil 1270, entering CG for -26 with 2 persons. Over. We can drive through this whole city if you want. Okay.
Lot of cruisers around here. Yeah, it's a cruiser area. I don't know if I like to take pictures. Not try. You didn't know. Nobody complains. No. Where are we right now? And just around Zagreb. This is Haspani Valley. Yeah. Try to take over there. Shall we turn here? Yes, I think so. Oh!
it in the village. Yeah. Because, earlier they had the HQ here in this area. Yes, I know. Ruvik showed me. Place to Norbat. No. This is for the Estonians. Estonia. The Estonian coin. Estonia. Yeah. That's good. Bye-bye. Hello. But nobody on board.
I came here to be alone so I could get some work done. So, it's nothing personal. Milo. Milo die. Milo die. Vis medaljen. This way. Can you read it? Tolkien gikk før vi fikk Almost. ut av. It says our team was second place. And who was in the first? Irish team. On the rifle shooting competition. But on the pistol competition we have the first and the second. Six and seven. I think so. Very good shooting. Okay. We lose in a way. So how come? Si noen uttalt ord. Du må ikke jukse så mye. Ja. Vi må kjøre opp tempoet nå. Lager jo sølespruten skal få regne nå. Den grei, ja. Yes. Nå sitter det som nestemann. Hvis nå har nøyen selv også. Det tar jeg med. Jeg tror en begge var han bruker noen innover skal vinne. Perfekt og ikke gi gass. It was nearly stuck over in the ship. Yeah, $30 Yeah, for you. And we bring on. Why don't you want 1 liter? I think this. We have to drink it because you have to bring on home. Mio 0. Det sparte så godt på kunden til deg. Det sparte så godt på kunden til deg. Ja, det var bra det. Work hard. With the smell of sweat. Litt som mot maybe. Yeah, we have a spray bottle that you're Direkt mot deg, det. Take your film back home. Some words for us. I want to say that the Estonian company, they've been very good at using the radio for their information purposes and to make a real good time.
for the listeners. So I think you're real clever. Thank you. Tere vihmast hommikupoolikut teile siit pataljoni staabi künkaotsast. Uudiste lugejaks on täna järjekordselt leitnant Poltovski ja alustan ülevaatega operatiivolukorrast UNIFIL-i aladel. Olukord rannikualal on rahulik ja UNIFIL-i läänepiirkonnas juhtus mitmesuguseid asju. Finbatis oli eile 13.48 paiku roadside pomm, mis tappis mõningaid tsiviilisikuid ning peale selle oli miinipilduja rünnak 14.30 kuni 15.19 positsioonile ICO 203. Oli üks firing close juhtum, nimelt eile 14.45 tulistasid relvastatud elemendid ühe lasu 81 millimeetrisest miinipildujast 80 meetri võrra loodesse positsioonist 9.43 Alfa Finbatis. Kaotusi ja purustusi ÜRO personalhulgas pole. Ja suutreppe kokku 41, sealhulgas Fijibat 2, Nepbat 4, Irishbat 19, Finbat 10 ning Norbat 6. Ja Norbati poolt registreeritud suutrepid järgmised. Esiteks 7.09 kuni 07.56 tulistas positsioon ICO 244 16 lasku 175 millimeetrisest suurtükist, millest 4 tabasid 1,5 kilomeetri võrra loodes positsioonist November 333 ning ülejäänute tabamiskoht ei ole teada. 7.20 kuni 7.30 tulistas positsioon November 330 6 lasku 130 millimeetrisest suurtükist suunaga Põhja-Kirdesse. Tabamus teadmata. 9.50 kuni 10.40 tulistas positsioon ICO 244 5 lasku 175 millimeetrisest suurtükist, millest 4 tabasid 1,5 kilomeetri võrra loodes positsioonist November 333 ning ühe tabamuskoht on teadmata. 11.56 kuni 11.57 tulistas positsioon ICO 244 3 lasku 175 millimeetrisest suurtükist suunaga loodesse, tabamuskohad teadmata. 13.20 kuni 13.52 tulistas positsioon ICO 244 11 lasku 175 millimeetrisest suurtükist, millest 1 high explosive ja 3 valge fosfori mürsku tabasid 2 kilomeetri võrra läänes positsioonis November 322 ja 7 tabamus on teadmata. Ning kõige viimaseks 19.20 kuni 19.30 tulistas positsioon ICO 244 4 lasku 175 millimeetrisest suurtükist, mis tabasid 2 kilomeetri võrra loodes positsioonist November 332. Ja planeeritud tegevused, mis leiavad täna aset Norbati aladel, esiteks tavapärane õppelaskmine plati ja purrosi lasketiirudes, käsirelvadest ja kergekuulipildujad 8 kuni 17.00-ni. Ning õhtul alates kella 7 on õppelaskmine kergekuulipildujatest ja raskekuulipildujatest Hasbani lasketiirus valgustusrakettidega. 9.30 maandub 42 HQ-s postihelikopter ning toimuvad ka mõningad lõhkamistööd Kaukava küla lähistel. Poliitikalistest uudistest pidasin lugemisväärilisteks järgmisi jupikesi. Beiruti sõjakohus on nõudnud möödunud teisipäeval kuni 10 aastast vangistust 78 liibanonlasele, süüdistatuna koostöös Iisraeliga. Liibanon ja Iisrael on omavahel ametlikult endist viisi sõjaseisukorras ning Liibanoni seadused keelavad kodanikel igasugused kontaktid vaenuliku riigi esindajatega. Nimetatud vanglakaristused määratakse tagaselja Iisraeli kontrollalas viibivatele Lõuna-Liibanonlastest süüalustele.
ja Liibanoni julgeolekujõud on tugevdanud turvameetmeid Beirutis paikneva Jaapani Lähis-Ida saatkonna ümber pärast seda, kui 5 päeva eest õnnestus BK orus vangistada 6 niinimetatud Jaapani Punaarmee juhtivat terroristi. See on lausa kisendav füüsikaline vägivald. Kodumaadki on mõningaid teateid. Esiteks, Eesti ja Soome esindajad leppisid neljapäeval Tallinnas kokku kehtestada alates 1. maist riikide vahel viisavabadus. Riikide viisavabaduse läbirääkimiste delegatsioonide juhid Eesti Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Sulev Roostar ja Soome Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Holger Rotkirch parafeerisid viisavabaduse kokkuleppe neljapäeval Tallinnas ning Eesti ja Soome välisministrid kirjutavad viisavabaduse kokkuleppele alla 26. märtsil Tallinnas. Eesti ja Soome esindajad kooskõlastasid viisavabaduse kokkuleppe lõpliku teksti neljapäeval Tallinnas toimunud läbirääkimistel. Sulev Roostar ütles BNS-ile, et ta kooskõlastas nädala algul Stockholmis Rootsi välisministeeriumi esindajatega isikute tagasivõtmise lepingu ja viisavabaduse kokkuleppe tekstid. Nüüd jääb kooskõlastada nende allakirjutamise aeg ja koht. BNS. Ning NATO asepeasekretär Sergio Balanzino märkis, et NATO ja Balti riigid peaksid vastastikku avama täievolilised diplomaatilised esindused. Balti riikidel ei peaks olema esindused mitte üksnes Brüsselis NATO peakorteris, vaid ka sõjaliste struktuuride juures, lisas NATO asepeasekretär. Ja viimane uudis. Eestlased ja lätlased teevad Võrumaal ühise sõjaväeõppuse. Kaitsejõud korraldavad veebruari lõpus ja märtsi esimesel päeval Võrumaal õppuse, kus esialgsetel andmetel peaksid osalema ka Läti sõdurid. Õppuse korraldab Võrumaal baseeruv Kuperjanovi pataljon ning peale lätlaste osalevad selles ka Võrumaa kaitseliitlased, ütles BNS-ile Kaitseväe peastaabi pressiohvitser. Ja kõige viimati õnnitlen sünnipäevalapsi. Neid on täna lausa mitu. Palju õnne teile! Seersant Kaimar Korkmann 411 HQ-st, reamees Ülo Leilop 412 HQ-st ning kindral Harald 7 Oslo kuningapaleest. Palju õnne veel kord!